Assalamu alaikum ekran aldidagi tomoshabinlar. Bugun biz Qadam studiyasida Xush Kepsizlar programmasi. Bahar özünün çaşmasını çechib, bugun mana alamat bir kunlar isib, bizni mana shu bahar çaşmasını çechib, bugun bizde mehmonda. Bahar bilan beslashgandek hit ayamlarmi va Novruz bayramlarimi bizga tashrif qilib keldi. Mana shu Qadam studiyasida biz o'zimizning urf odatlarimizga binoan o'tkazilayotgan bir oylik mehmonimiz bo'lgan hit ayam bilan Novruz bayramini qarshi olamiz. Shu haqida sizlarga kelgan mehmonlar bir oz tushunchalarni berib o'tadi. Albatta biz hit ayam Novruzlarni amaliyotda hayotimizda etib ko'rib o'tayotgan bo'lsakmi, lekin her bir insan o'zicha qarshi oldi, o'zicha kutadi. Shu kelgan mehmonlardan sizlarga bir oz tushuncha bo'lsa, marhamat studiyaga kelgan mehmonlarni sizlar bilan tanishtirib o'tay. Qanaqda Gulbanom o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum, Mervangul. Xush kelibdimiz. Bugungi shu Qadam studiyasiga kelganimizga shukrlar bo'lsin. Men Bakiyeva Gulbanom Talg'ara nahiyasiga tegishlik Qizilg'arat yezisiniki Xonim-qizlar kengashining raisi. Assalomu alaykum. Shu Qadam studiyasiga kelgan hurmatli mehmonlar. Bizni Mervanguldan meshalak taklif qilib, meshalak kelib qoldik. Men bo'lsam Tayyor Shakuram Yasin qizi. Maras Analar jamiyatining a'zosi bo'lman. Assalomu alaykum. Studiyaga men Inbekshi Qozoq rayoniniki Yengshi yezisiniki Xonim-qizlarning a'zosi. O'zim bo'lsam Nizamidinova Mahinur. Assalomu alaykum. Qadam studiyasiga kelgan mehmonlari. Biz mana mehribon orqali kelib o'tiribmiz. Mana bugun shunday chiroyli yaxshi kunlarda mana bir oy mana ro'z Ramazonlarni o'tkazyapmiz. Mana shunday chiroyli o'tyapti. Keynimizda o'tib ketgan 8-martlar, oldimizda hitayimlar kelyapti. Shunga hammalarni chin ko'nglim bilan tabriklayman. Assalomu alaykum. Xush keldik. Sizlarga nima передачаga shu men Bakiyeva Gulmira Qizilg'aratniki yezimizniki Xonim-qizlarniki rais, Xonim-qizlarniki asosiy bo'lman. Rahmat. Hürmetli mehmonlar, bizning Qadam studiyasiga haqiqatan mana Xush Kepsizlar programmasi, Xush Kepsizlar programmasiga xush kepsizlar. Xush ko'rdik. Rahmat. Bizningki bugungi asosiy mavzumizmi mana shu Xush Kepsizlar programmasida hit ayamga va Novruzga bag'ishlangan. Qanaq bo'lsa, bu hit ayam to'g'risida sizlarga biroz tushunchani aytib o'tsak. Hit ayam deganda nimani ko'z oldingizga keltirsizlar va hit ayam deganda qanaq tushunsizlar. Kim javob qildi? Tushuntirib bersangiz? Endi hit ayam bo'lganda, hit endi shunchalik har bir nim kelganda, hit kelganda biz butunlay shu o'zimizniki musulmon xalqlarimiz shunchalik xushal bo'ldi. Bu hit ayam degan nimada shunchalik xushallik nimalarni hep keldi bizga. Endi buda kelayotgan hit ayamimiz bizniki shu bahor bayrami bilan teng kelyapti. Novruz bayrami bilan teng kelyapti. Eski o'tib ketgan 8-mart xalqaro ayollar kuni bilan shu hit ayamning ichida, shu ro'z Ramazonning ichida hammasi bir keldi. Endi shunchalik bayram, hit degan bayram. Butunlay bizniki musulmon ahliga bayram deb tushunamiz. Siz demoqchi bo'lsangiz, bu eng cho'ng musulmonlar ichidagi eng cho'ng bayramlarning biri. Bizda qancha bayram bor shunday ulug' bayramlardan? Bizde endi ro'za itiba bayramlardan eng cho'ng bayramlarniki shu 30 kun ro'za tutib bo'lgandan keyin shunda ro'za itiba, undan keyin Qur'on iti. Endi musulmon nimasi bo'yicha kun tutmasi bo'yicha Aylarimiz bor. Qo'shimcha qildiganlar bormi? Endi biz musulmon bandlar bo'lgandan keyin 30 kun Bambayda ro'za tutamiz. Bu 5 farzning birisi bo'lib keldi. Бүткіл мұсылманлар бір ай роз тұтып, роз түткенде кейін намазлағы беріп, онан кейін хит башылынды. Ол намазлағы біздің әр кішілеріміз барды. Әр бір айылды жозланы ейіп, бүткіл мехмалланы күтіді.
birinchi, üçüncü, 3 günde er kişiler hitlap mağdı. Her bir aileге er kişiler hitlap gelgende, ayol kişiler aldığı жүгіріп çıkmaydı. Er kişilerin aldığını doğru ötmeydi. Meyle kelin bolsun, meyle kız bal bolsun, meyle anı bolsun, meyle şu үйнің momысы bolsun, yaygan jozuzga etrafıda бүткүл er kişiler oturdu. Biz şu aşxanda oturup şularның бүткүл қызметini кылмыз. Яны қошып қойай, хит айымда біз биші ата-аналарымызны әслейміз. Ата-аналар болса, ұңыш хит айым күні, айым күні. Жозланы иіп, балаларыны күтіді. Балалары әр бір семьяда бала анысыны, атысыны ойлап, бірінші әшланы өйге барды. Баланы көгендікен ата-аналарының қосығымы тоқ болды, көңілімі тоқ болды. Yaxşılıqla həm nimə köz aldıq gelib, şundaq ata-aналар xoşal болды. Şunu qoş qoyayım. Рахмет. Qo'shimcha qildi Alloh. Endi bu roza ayını biz şundaq kütümüz mana 12 ay ғой endi bizde. Endi 11 ay жыққан дүнияраңны 12-ci ayda roza Ramazan'da tökteydi. Biz şundaq xursand bolumuzmuş roza Ramazan'ını kütüşke, tutuşqa, endi kütümüz gelişçe tutumuz endi Allah'ın razılığı üçün. Endi mana biyilqi mana rozalar şundaq amda ötüp atıdı. Azır kızlar ötüp ketdi mana 8-ci bayramlar boldu mana. Navruz bayramlar bilan әмісі bir kep atıdı. Şununğa biz şundaq xursandımız. Endi bundan keyin 70 gündөн keyin Qurban eti keldi. O Qurban eti de endi o siz ötketkendek ayam degan kunimiz boldu. Ayamda balçaqlar jığıldı, qomqarindaşlar jığıldı. Aşlar bilan әміміз xursand bolup aytar o bizge alaytan bir çoğun bir bayram dep hesaplaymiz hit ayamni. Endi mana mehmonlar sizlarga biroz tushuncha berdi. Endi shundaqla mana hit ayamda men bir qo'shim chiqib aytib ketay. Atamning uyiga dastlabki kuni borganda kelin kuyov atani balchaqlar keldi. Kelgandan keyin mana shundaq bir xo'shallik bayramlarimizning asosiy bayramlarimizning biri bu hit ayam bo'lganlikdan albatta dunyodan o'tgan, boqiy dunyoga ketgan ata-ana, qirindosh, urug' tuqqan, eng yaqin do'st birodarlarga mana biz mazarlıqlarga baramiz. Avvalambor mazarlıqlarga berib, duga tavr o'tkazib, shularning roziliqini elib, andan bolalar o'zining ota-onalarini uyga bordi. Shundaqmi? Shundaq. Buni shunima qo'shim chiqib o'taylik. Şunu bilen bunda hit ayam to'g'risida bir az bo'lsa sizlar tushunchalarni beryotidi. Endi ayam bilan Qur'on hiti bilan hitninki ma'nosi qandaq? Endi ikkisining ayrimchiligi qandaq? Hit ayamda mana hozir aytib o'tdinglar. Endi Qur'on hitini qandaq o'tkazildi? Qur'on eti bilan roza etining ayrimchiligi rozada roz tutilgan gap. Qur'on etida roz tutilmaydi. Qur'on etida muşundaq именно mush Qur'on eti bo'lgan kuni atganda er kishilar namozga bordi. Namozdan qaytib yaliklarga berib, bu dunyoda o'tib ketgan atalarımızın başlarına berib, qarindoshlarimiz başlarına berib, duo takbirlar o'tkazib, kelib uylarda qo'y so'ydi. Qurbanlik chaldi. Qurbanlik chelib, undan keyin shuni yettigi bölümümüzde endi Qur'onlikning nemsi hamtalash qilib atsaqmi bo'ladi. Ya bo'lmasa Qur'onlik nazar hisobida tamoq bersaqmi bo'ladi. To'g'ri. Endi bu yerda mana hit bilan Qur'on hitining farqi, bu yerda mal so'yilib, Qur'onlik o'qitildi, Qur'onlik chalindi. Qur'onlik chalindi. Endi bizning ota-onalarimiz zamonida mening shunday bir o'tkazilgan cho'ng bir Qur'onlikdaning quvvatsi o'zam bo'lgan shu zamanda endi o'tgan avlodlarimiz o'tgan zamondagi bir cho'ng kishining uyida men beg'ida shundoq bir Qur'onlikni o'tkazgan quvvatsi bo'lib shu yerda men bo'ldim. Ular endi o'tkazganda qo'yni so'yib, qo'yni so'ygandan keyin qo'yning qinini elib shundoq biz peshonlarimizga, manglayimizga mana shundoq qilib surkigan. Ondan keyin ikki yoqda ag'amchini tortib 5 metrmi 10 metrmi shunchalik nurg'un uzun ag'amchini tortgan, shu ag'amchining ostida shu kelgan mehmonlarni ag'amchining ostidan o'tkazgan. Men shu vaqtda so'ragandim, buning sababi nima? Bu nima uchun biz bu yerda o'timiz deganda, shu bir atimiz degan
Günahsız adam болмайды. Her qanday adamda bir az bulsuma günah boldu. Şu ağamçını aslında ötken adamның günahı juyulup ketidi degan şu gaplarni yadımda bады. Şu şundaqdı bolganmı? Болған. Мәселен, мен Көктал езісіде туылып чоң болдым. Енді бай үтіп кетмедім. Мен Надырова Салима Юсупжановна болам мен. Көктал езісіде туылып чоң болған. Менің бувам 103 яш кіріп дүниядан кетті. Шуның үшін біз нұрғын мұшы беғіміз жоған 20 сутта біздіңки Көкталдық үйіміздіңки немесі беғі шындақ чоң жоған. Шу жылда мұшы Құран айтыны бұрын-бұрынтын өткізіп өтеді тоқ. Шуның үшін бұрынтын білімізді қайдыны. Әнді бала чоң малланы соятты, мұндарақла қой соятты. Ең ішін тапамағанла, ең болмағанда бір ораз бұсым сойып, бұл бәйремні әжейіп біз. Әнді біз мұсылман үшін, мұсылман халқы үшін бұл хет аям Құран етіні шындақ біз бір чоң бір бәйрем деп есаплаймыз. Şu Kur'an yedide kan çıkırış elbette şu lazım mı? Şu kan çıkırış lazım. Lazım deydi. Аты boğumızın қалған рәсім қайда? Lazım deydi ki. Потому что бұрын-бұрын келіп отқан рәсім қайда? Yani lazım болғанда bir yer bada Kur'anlıqны әнді әміл адам çalamaydı ғой. Әміл адамның қолы ilkidi ba emez. Жағдай келішкелі yoğan malını soydu. Orta yaşavatқалы қой soydu. Siz hədə itib ketkendek çamız yetmegelle bir tal horaz olsun soydu. Yani bir yeri ba, çamızı совсем yetmeye қалғалы болsa, мүлдем ешқайсының қолдың кемейді қалған болса, олар құралық чамайды. Бірақ құралық чағалы шулаға хәдия ретінде шулаға өймі-өй тақытып берді. Рахмет. Әнді шындақ яны бір ері ба, мұны құралықта, мен ойлаймын чоңларның итқалары тоғры болсы керек деп, намазының қайтқанды кейін, ешкім білем параң самай, үйге кіріп, шу сойдыған малға кереклік құрал ярақларын еліп, пішақ, қач қомышларын еліп, кеп қымай, иғызынымы ашмай, беріп мал сойды деген. Шының қанық дейсілі? Тәрәтлік сойды. Шу дұрыс. Шу тоғры. Тәрәт бұзылып кеткіче малыны сойды де. Әнді шындақ бір елірімі баяны, әнді аңлыған болсанла керек деп ойлаймын. Үйде әркіш болмаған аялла, мәселен, мал сойғысы келсе, ноғышны мүніп, бісмілла деп, өзі бұғызысы болуды дейді. Болуды болма. Тоғры ма? Тоғры. Шуны бір аз түшендіріп берерім сілер. Шындақлы ма? Шулай, Әнді ондақ болғаны, ноғышны неме үшін атлайды. Үйді әркіш болмағандан кейін, әркішінің ролыны еліп, ат мінгендек ноғышны мінеді. Әркішінің ролыны еліп, ашу малны сойды де. Шының үшін аял кіші ноғышны мініп мал сойды. Мүлдем үйді әркіші болмаса, ашындақ ролыны ойнайды. Рахмет. Рахмет мана хит аям ve Kur'an hit haqida biroz busmu sizlarga tushunchalarni aytib o'tdik. Endi buning orasida biz ortiq ketgan yerimiz bo'lsa, to'g'ri deb tushunchalarni iltimos qilamiz. Hurmatli tele ekran oldidagi ko'rarmanlar, mana o'ziniki quyoshdek chashmasini chechib kelgan bahor oyida biz shunday studiyada o'zimizningki Navruz'nıma ötküzmekçi bulup geldik. Bir az busuma, mana endi bizge Navruz degen nime bu? Bu qandaq meyrem? Kim itidu şu meyrem? Navruz degen sözünün özü nimenani bildirdi? Endi Navruz degen onu yakın şarkılar halklarının hemmisi de şu Navruz bayramını ötküzdü. Bu bütünley bizning musulmon ehliga ya köhlep, muz davanladaki qala erip, zimstan qışladın yen oyğunup biz köklemge çıkanda muşu bizning Noruz meyrimi payda buldu. Noruz meyrimi endi bu qış bile yazının tengshelgen vaqti deydi. Aşı tengshelgen vaqtida bu şu hemmiyele köhlep,
нем кылганда биздин ушу өзүбүзники уйгур халкыбыз кораларны тазалап, кой немелерни койларны козулаштырып дегендек азкин мушу тохуларны тухум басырып шунчалык энди ол орамларны тазалап, эрыкларны тазалап, әтияз дегендек әтияз пәсли шунчалык бахар пәсли энди шунчалык я жаһанның көкләп ең чыккан немеске дейди. Энди я жаһанга шу әтияз пәслидә ямгырлар жык ягса, мушу немедеки жүрген дихканлар хушал булды икән. Кышның көне каның жыклыгы да оныңга яны биздин халкыбыз хушал булды икән. Әтиязлыкка диханчылыгыбыз яхшы булды о деп. Энди Нурuz байрамларда һәр төрлек мушу biz асаси бизнең musulman ehli Nuruz köjesi kıldı. Nuruz köjesi pişirildi. Nuruz köjesi kaynatılıp, şu göçtün, aslında göçne sürlengen göçlerden makladı. Aslında onunla buğday yamısıdan, yani her türlük ünümlüklerden kılıp, nurgun şu daş kazan çoğun, daş kazanlar kılıp, şu kegen mihmanların hemmisini aşmanda uzutup, ciddi mesirlağa taktı. Umumen kelgen mehmanlar. Rahmet. Endi bu yerda Qazaq qeyrindosh xalqimiz Navruzda mana köje yasaymiz dedingiz. Mana bizning oldimizda köjelar turdi. Qeyrindosh xalqimizning qilgan köjesi Uyg'urlar nima qiladi? Bizde melisa kıldı. Melisa kıldı. Uni qanday tayyorlaydi? Onu sirnin göçü bilen koyunun göçünü uzak kaynatıdı. Bir 2 saat kaynatkandan keyin, ondan keyin o melisige 7 türlük nemne qo'shimcha 7 türlük danni saldı. Selip ondan keyin onu kazan kaynatып, ondan keyin бүткүл musulmonlar taqtıdı. O bizim Uyg'urlarniki, Özbeklarniki sümelek taqtıdı. Bizning Qazaq qarindoshlarimiz mashundaq Navruz köjelerini pişirip qazalan kaynatып, mashundaq meyramlarni o'tkazdi. Mana biz meyram deyapmiz. Şu aslida biz uni o'zimizning tilda aytganda bayram deymiz. Endi hozirgi vaqtda biz shuni o'rgangan meyram deb. Şu meyram deganning ma'nosi o'zi nima? Şu meyram degan sizlar qanday tushunasizlar? Qanday his tuyg'ularni qarshi olasizlar? Qanday Xo'shallik endi bir xo'shallik. Mana masalan hozir mana butun xalq yetilib ketdi. Biz kichik vaqtlarimizda bu Hitayam Qur'a yetida, Roz yetida bizga обязательно anımız yeng ko'ylak kiygizdi. Yeng ko'ylak kiygizmay Hitayamlar o'tmadi burunlarda. Chittim bo'lsa-ma ko'ylak tikib beradi. En bo'lmaganda besha bir yog'liq bo'lsa-ma yeng salatdiki. O bayramniki bir belgisi deydi. Hech kim topolmasam bir qo'lyog'liq bo'lsin. Ishtaq qildiki. Ishtaq o'z vaqtida endi hozirga yetilib ketdi. Burunqlarda shuncha xo'shal bo'ladi-q, o'sha yeng ko'ylakni chiqib taladi. Uni qo'shni qizlarga nimasi ko'ktatdik mana ko'ylak tikib berdi. Mana deb shunchalik xursand bo'ladi-q. Shuncha xursand bo'ladi-q. Bu bahar oyidagi sizlarning kayfiyatlaringiz, yani shu kayfiyatlar üstün bo'lib, o'zimizniki insonlarning har birimizning ichki his tuyg'ulari uyg'ondigan vaqtda, yoshlarning mana muhabbatlarini izhor qilgan vaqtda, mana mushlarni bir oz tushuntirib, yana kichkina kengaytib etibetsanglar. Men hozir bir nimani aytib ketay, tarix burunqi men yengdan aldim buni. 10-asrlarda Uyg'urlarda Uyg'ur emas, mushu Uyg'ur, Tajik bo'lsin, O'zbek, Qozoq, Qirg'iz, musulmon qarindoshlarimiz ishtaq o'tkazdik. Mushu bahar kelganda 21 kunning 3-oyi bular belgini tazı mushu 21 числоga qartib bular nima har turli unumlarni elib 5 kun avval terib qo'yatdiki. Buğday bo'lsin, po'choq bo'lsin, nima bo'lsa ishlarni undiratdiki. Undirib keyin bular hammasi bir qarindoshlar qarshi olganda uni bir dasturxon yeyib shu kuni hem şu üngen nimlerini orup dasturxonga selip bir qazan qaynatadiki. Şu vaqtda uni sümelek dediki. Bizning Uyg'urlarni men daq o'ylsam unutilib qapti undaq so'zlar. Mana O'zbekistonda ba sümelek.
Ол только уланыл немес емес, біздің шу болған сүмелек. Оны қайнатқан вақытта, бұла қазан қайнатқанда, еге әр кішіне қазанға келтіметті. От қалысыма, қазаны өз илештіріп қайнатысыма, аял кіші. Избірный дейді, аялан. Шу өзі неме, бәқтік аял. Шу қазаны илештіріп, өп чөрсте, барлық қәмсі ашыны қатнашқан әдемле, нақшы білен, ойын тамашы білен әшін өткізеттіке. Кейін уже нем қыладыке. И бір чәтті, біз орысчығы нем қып кеттіқы костер дейміз. Әштақ отын ендір веліп, шының чөрістің бұла чөгілеп ойнап, оттын сәкіргенде, әдем балысы тазылынды ғой. Бұл бағар кеп атқандыке әм неме ең болатқан нәрістек болды. Қыштың шығып, қышыны өткізіп шықтық мұ, бір-біріміз білен көршіп, құшағылышып, әштақ немеле болады ке, ұрпадетле. Кейін бір-бірсіге шығып, үзіге суланы сипетті ке. Әшланы мен түшініп, хайран қалдым. Біз ұндақ немелен мен аңылмыған. Мана әшіні тыншап отырып, хел немелен еді біліп алдым. Бұл сумелек деген мұндақ болды кенде. Бұл қазақлады қиырындашларымызды көжі болсы, бізді қандақ болды ке деп, мұшкен бічі білмей жүреттім. Мана ұным сумелек дейді ке. Әшіні біліп алдым. Әшіні ғымен хош ал. Біздің ұрпадетлі хейлсі үйқап кет беріпті. Қапты мана біз ұндақи. Шының үшін мана біздің яшлағыма әшланы паран қыпырш керек, етпірш керек, білсін. Әтігін бір-бірістен әштақ ұрпадетлерімізіне ташылымай, сақылынып қасын. Шыны мен түшініп, қошалы болып, әнде балаларығыма шыны деп бірват мен. Мен мана елдім аяққа әбәй кебетіп, шындай маштақ болады ке, мен оны білмепті мен. Маңа ешкім оны итміған. Біздің атандарымыз яш кетті әмсі. Мамай бойла жықты ғой. Сорматтық кен ғой. Бір есімді ба, неме, бірінші майды немішке атанымыз әштақ қалды ол деп хайран қалаттың. Бешімізін татып айғымызша ең киім күзетті. Күзіп, вақты школаға бамығанды біз. Тұқымланы бояп, қазанды, отыр қазан семечкіланы қорып, пакет сепіріп, бізге сепіретті. Біз шықет әттік, ойын тамашыны көрдіғаны көріп, өймей маңаттық. Өймей маңғанда, әр бір өйді келе, өйді ба нәрсін саң берді, қошалы болып, мейрем білен, тәбіріклеп кегендек болды. Шуланы мен ғазырымда есім қиып кесем, біз хел нәрсілеріне білмейміз ке. Уже сақылынып қамған, немле ішла. Ашланы қайтыдын, яна нем қысақ деп, үзем ішімді ішіні нем қуатымен. Жанландырышлық. Рәхмәт, яқшы үшәншілән бір басылы. Әнді қошым чықылдығала, қенім бамы, мәрхәмәт. Немтаймыз. Наурыз келді, бахар келді, я чырайлық бөкетті. Әмісіге өмір ұзақ болсын. Рәхмәт. Әнді Наурызда қандақ ойылла ойынтылыды. Наурызда өзіміздің бұшы мейрәмдірді, қандақ ойылла ойынтылыды. Ата-аналарымыз заманларда, мәселен, азырқыны болмысы ма, шу бұрын қалан етіп өтсаңламы болуды. Наурызда асасы әнді бүтілі халық бір жығылға еді оғылықтатыш болды. Аңызкен ғораз шоқыштырыш, ойын түш бір сесімді. Аңызкен вәлләй деген ойынларымыз бар де, бұрын қызла бешташ ойнады, әнді асасы әш ойынлады. Күрәш ені, ағамшташ аштақ ойынла жықты. Жаңызланы, Ошқыланы. Аштақ ойнап, әнді әр бір еді шүншелікнің батқы. Әнді оның сыртыдың, яны біздің нағыма, біріміз нағым налаларымыз ба, әнді канай сүнейләні қылып, жараң ұлтып, саз челіп, нақш етіп, дегенде қошақ етіп, бір-бірсі біле, әнді қошал қорам қаршаладық, әр бір бәйрамланы. Әр бір бәйрам. Нақшы ұшыл сазсыз өтмеді. Аңызки мана, яны қош қойай, Наурызда біз әр бір халық өзінің жозларын ашқып яйды. Ба, мұш дәстүр тамақлар ба, мұ қандақ ұрпадет әмісін әшіні қойып етуді. Халықны тоқ болсын деп. Әр бір семияда тоқчылық болсын, яқшылық болсын, бір-бірсі білен
Хапчылық болған болса, бір-бірсілен құшақ алышып, кәчірім сорап, ниеті ақ болсын деп бір-бірсі білен өм жүретіке, шу заманлада. Hazır mı şu bizning qiyvatqın şu jozni yeymiz, xalqni jozığı çaqırmız. Şu qaptımda oylab kelsa. Eng asosiy berkitimiz bu dasturxon, dasturxon berkadi. Chiqib har qachon dasturxonimiz mo'l, berkatli bo'lsin. Chiqib Yiyip koyumuz, erkekler 3 gün hitlaydı bizde. Ondan bir ay ayalla hitlayımız. Başlayımız çoğunladın. Ondan da ölüm jittim çıqa öyledin. Başlayımız hitlaşını. İşte kılıp qadimkidek çoğun bir bayram boldu da biz üçün. Biz üçün bir ay şundaq bir xursand bolup bir-birsimiz үйе kirip şundaq bir çıraylık ötküzümüz. Çıraylık kiyinip, tapqınımızı çıraylık dasturxonga qo'yib, şundaq ötküzümüz endi. Kirgen mehmanlar işlerimiz o çok qarqacha, meyramlarda içip etimiz. Hoşnu bolsun mu, tuqallarың бар ма, урық туқан, ула кіріп атқан, әрбірсіне чырайлы қошалық орам қаршы алымыз. Хитаямның белгісі ғой. Әрбір aile өзінің дарбазларын içip etdi ғой. Нәчке очық тұрады дей. Şu nemimizдің, hit meyramımızның, bayramımızның belgisi dey. Şipilmatı demek. Şipilmatı. Hazır Novruz bayramından keyin ma, şu alda da bir Novruz'ni şu neme camiyetle bilde bir ötküzümüzde, onundan keyin hazır bizde Kızıl Gayret melimizde şundaq nem çıqırып aldık. Her bir koça özüge alaytan Novruz kıldı. Her bir koça. Koçlar meli koça meli aştaq kıldı. Her birisi asken bir-birisini mehman çağırdı. Mehman çağırdı. Şunun bile bir-birimizge şundaq yani aramızda ömçülük, aramızda tuqançılık, mehribançılık buldu. Milletler ara Dostluğun buldu. Dostluğun belgesi. Eski bizim koçada şu yerde hem Kazaklan ba, Uygurlan ba, Uruslan ba, Taciklan ba, eski Tatarlar ba, şu koç. Hemisi şu koçadan bir jığılıpla, hemimiz üyde nem ba, açıkıpla tavağı dasturxon yeyipla, jozlandı raslapla, şöyle bir kazanğı tamak kaynatıpla, şöyle işte şunçilik hemimiz şunçilik yaxşı her bir koç işte kıldı. Hazır aştaq qılып nem qıldıgan болып қалдық biz koç-koça. Қазақстан өкіметімізге рахмет. Аштақ бізге немелерін ойыштырып, өздері мана ұмтылып қалған балаларға һәм немелерін көстіп атуды мана бүгін көрші күн. Мана 19 числағычан әр бір күн праздник. Әр бір күннің өзінің байрам. Ең киімлерін киіп resmilerimizin alayten her bir günün özünün belgep bolgan nemisi бар күні. Şunu her bir nemlede hazır ötküzüp atmız. Şular rahmet deymiz. Aştaq nemlerini saqlap qalgandaki. Ular qarab bizmi xil nemlerini esimizge ep atmız. Bizning urf odatlarimiz matamoshgan bichi unutulmaydi deb o'ylayman. Mana shundaq her bir ayda özümüzün bir meyrimimiz var. Şunun için biz mana kelajak yaş avlodlarga özümüzün muştaq urf odat rasm qaydırımızı miras qaldırışımız kerak ve şunu tirishimiz kerak biz. Endi hozirgi yoshlar shu Novruz bilan hit ayamlarda o'zlarini burunqilar endi hammamiz tutgan bo'lsak, hozirmi yoshlarimiz kam emas. Hozirmi yoshlar shu islom diniga o'zlarining ulushini yaxshi qo'shib kelyapti. Ana shu yoshlar to'g'ri nima degan bo'lardinglar? Hozirgi yoshlarga nima demoqchisizlar? Hozirgi yoshlarga shundaq endi burungi zamonlarda cho'nglar ro'zlarni tutadi, cho'nglar 5 vaqt namozlarni o'qiydi, yaxshi amallarni qiladi. Hozirgi dal hozirgi vaqtda yoshlarga Alloh egam shundaq bir iymon insof bergan. Bu üyesipla mana qaraydigan bo'lsang, qancha yosh qizlar bo'lsin, qancha yosh o'g'illar bo'lsin, hatto kichkinadan nevarlarni tatib namozlarni o'qiyotgan, ro'zlarni tutayotgan, mechitlarga berib taravihlarga o'qiyotgan, kechiklik turib namozlarni o'qiyotgan, bunda qarab o'tasang, endi musulmonchilik kuchaygan. Allohim endi shu har bir yoshlarimizga, o'zimizga Allohim iymon insoflarni bersin. Başka iştim deydiğinin ornu yok.
инсап берсін яшыларға бізніңки. Әшінің дуғаны сораймыз ғой, балаларымыз инсаплық болсын деп. Мана біз болсақ, өзіміз роз тұтамсақ ма, ағырып. Мен әшінің қайран қайбат мен балла инсаплық үшін балла тұтуатыды азыр розыны. Әшінің рахмет. Әшіланың кішкінің немісі. Улам кішкіні ішінеп чоң болған сыры балла. Өзлерінің балларға тәрбие беріп атыды ұшындақ. Роз деген неме. Үлгі болуш үшін ашы үйінің чоңлары шу үлгі болғыдай қылқылан қылыш керекті. Үйді қарап тұрсаң чоңлары әр бір айылады. Бір айылады бүткіл айылысы. 5 вақыт намаз оқыватқан, ибадатлан қылатқан бір айылады. Жағдай келішмегелі оқамаватқан ба. Шунаға қарап ойлайса, ашу үйінің чоңлары, ашу яқшы тәрбие беріп, яқшы іш, яқшы әмәлләні қылып, ашылағы намазның демкәлігіне, ибадатның демкәлігіне, ислам дініміздің демкәлігіне, шулағы түшәніш беріп, ашыланы дұрыс yolға саса, біздің чоңларымыз. Яшла әлбәтті шу yolғы маңды. Әр бір айылды бағу аштық. Чоңлары 5 вақыт намаз оқыса, кейінден ашы нәвірлерін тартып, чәвірлерін тартып, шу намазлан оқып, ашы сәждіге жықылып дегендек, ашы мұсылманчылығымыз күшейіп атыды. Бұдыңғым шүкірі. Құш оғыда көгені қылыды дейсіз ғой. Әнде мұшы ет аямда сухур ve iftar doğruluk bir az düşünce besala. Şimdi kim suhur ve iftar doğruluk hitayemlerdeki, rozlardaki ütküzlatkan mana. Endi mana roz ayda endi her bir aile mesela meyil tutsun rozunu, meyil tutmasın rozunu iftarga endi çoğlanı, holum hoşlanı çakırıp iftarga endi üsteleyip çakırdı o. Çoğladın duga tayır alaylı deydi o. Soğap alaylı deydi o. Endi burun kevatkan mana. Azırgo öpçürümüzde bizden çoğunla qamıdı. Burun bizim öpçürümüzde çoğunla yaman çıktı. Bizim öpçürümüzde Roz Ramazan'da очередь кететти. Бүгүн мен кылай, этсен кыл, үгүн сен кыл деп талаш-талашка түшүп кететтик. Сен неметсе, бүтүнөгө мун тамак недик. Сен мун тамакны эттеп, бири-бирибизге маслихат кылып, ушунчалык бир биз үчүн бир байрамды го бу. Сухур билен иптарның айрымчылыгы сухурга кечиси аталарыбыз, апаларыбыз туруп бизге сухур таярлайды. Яйдыган назметлерни, жозларны раслап, бүткүл ашу үйдеки роз саткалларга сухур таярлайды. Сухурларын яп болгандан кийин бамдат намаздарын окуп, андан кийин кирип кагазчыларын кылды. Кешкурулук агыз ашка вактыда шундакла ашу үйдүн айылдыки мейли келилер болсун, мейли кызлар болсун, мейли аналарыбыз болсун, шундакла жозларны раслап, шундакла ашу иштагы келгенлерни үйдікілерін болса, үйдікілерін ішіпті алдыды. Бір күнлерде тоқтапты деп, яғни мұшы қошымча мехмаларын чақырып, үйлерге ішіптағы чақырып, шыларын мехман қылды. Оныңда ішіп кетсе, жұқарақ адамларын чақырып, базар әмді рәсімі оқшаш, бұл кәтті ғой әнді рәсімі оқшаш. Чоң ашқалыларда, кафе дейміз ғой, кафеларда чамбызың етішші, роз қаларын чақырып, ішіпті алдыды. Ашындақ бір ер бар. Әнді беркет беріп дейдіке Алла Тағала. Әнді бұрын дейді ғой атанымыз. Үйге мейман қанша жық келсе, шүнше үйге беркет келді. Үй тазылынды дейді. Бұлын пұшқақла тазылынды дейді. Ашта деп әнді атанымыз аштақ бізді өткен ғой өз вақтыда. Әтиялік сухурда Алла әр бір айлеге бір нұрны чашқылық. Демісім шуғы, әтиялік сухуры тұрдыған болсаң, бір алайтәлі бір нұрла шешіліп тұрды әр бір айылды. Мәселен, үйіңді тұрып, әрбірсін тұрып, сухурын егізмекші болсаң, тұрып тамақларын таялымақшы болсаң, Алларым қайеләдің шу беркетләні берді. Алларының бір рызқысы. Әтігәлігі шулақ сухурлан бәгенде, әміз улаш-улаш отырып, ашу сухурын егенде, бір алайтән, бір нұрла шешіліп тұрды. Алланың бір нұры. Кәшқұрылығыма шыптадыма шындақла.
Алла өзі бір рызықларын беріп, өзі бір беркетлерін ата қылып, өзі бір мұшы ойлымға еледен бір рызықла келіп, әшу баны бүткіл мұсылманлар жозларға ейіп, шыпталан қылды. Оны бір Алланың бір нұры деп ойлаймын мен. Doğru, rahmet. Әнде мұшы хет айемледі. Әнде біз hazır aralaş sözlәп итбармыз. Себебі біз bu yerdə hет ayemлен Navruz'un еп кетпеғалықтың. Hem hit ayem, hem Navruz aralaş болып кет барды бізде. Әнде bu yerdə biz hit ayemdeki tünek haqqıga ötsək. Tünek деген қандақ тәсәввүр қылсақ. Қай вақты тұтыды, неме үшін шunu tünek дейміз? Әнде қадір күн дейміз ғой, қадір түн дейміз. Şunu kim itiyordu? Şunu ağırlık bir az düşenci besanla. Әнде улық ай улық ай дейміз, 12 айның сұлтаны роз ай. Әнде улық айлардан 3 ай бар дейді, Режеп ай, Барат ай. Әнде әң улығы 12 айның сұлтаны роз ай дейміз. Роз айның ішінде бір түнек бар дейді. Bir keçi болғанда, o 10 күннеки 3 bölündeki bu roz ayı. Birinci onun keçirim soraydıgan birinci 10 nemisi. İkinci 10 neden ötketken 10 gün, ikinci 10 gün. Üçüncü 10 gün ötkende, üçüncü 10 günün içinde bir күні Kadir Tünke. Бірақта біздің мұшы hazırki kalendar бойынша 27 розының 27 күні Kadir Tün деп, yaşta деп, her жылы бізге yaşta çıkırdı olmuş kalendar бойынша, musulmanın kalendar бойынша tağ күні. Her bir tünekni, her bir o en ahırki 10 günün içindeki tağ günler izdanla deydik. Şu her bir tağ günde şu tünek qilivesi buluverdik. Biraqta umumi tünek qildigan kunimiz bizniki 27 rozының 27 күні. Tünek күні endi shunchalik ulug' kun deydi. 360 kunning ichidagi bir kuni ham bir tuni deydi. Shunchalik ulug'. Shu kuni qilgan ibodatlarimizni Alloh taolo o'zi mag'firat qildi deydi. Endi bir bilguchi Alloh. Şu günü öteydiğen namazla bağlaydan. Burun mamlarımız ötetti. Mamlarımız ötegende oy bir 100 reket namaz öteş gerek, 100 reket öteş gerek deyip ılqını 100'ge to'ldirib şu hiç halimiz yoktu. Biroq da hazır günde 100 reket emas, bir 4 reket Kadir Tünning namazı baka, şunu ötep, azki yerda qildigan o'zimizning duolari baka. Endi mushu Kadir Tünde mushu tünlik qilgan ibodatlar qabul qilindi deydi. Mushu tuni qilgan shu ibodatlar qabul qilinib, mushu tuni qilgan har bir tilgan tilaklarimiz ijobat bo'ldi deydi. Shuning uchun endi shu tundan quruq qolmayli hammamiz shu tunlarni tunab, Allohdan tilaydigan tilaklarimizni qilaversak bo'ldi deb deydi. Endi u bir güçü Allah. Bilgiç Allah. Shu deydigan o'zining bir ilqi duolari bor edi. Har bir salavatlar bor edi, aytiladigan salavatlar, duolar, har turli duolar. Bir duoni 100 qatim, yana bir duoni 100 qatim, shundaq bir o'zining soni bor. Biroq 100 qatim bilan ibodat cheklanmaydi. Ibodatniki cheki yo'q bo'ldi. Cheki yo'q ibodat, uni qanchalik nurg'un qilsak, Alloh taologa bizni kechirib beradi. Shuning uchun kechirimchan Alloh o'zi bildi. Endi Kadir keçisi 16 Mart ayının, baharının 16'sıdan 17'si qarda keçilik tüllikte başlandı. Merhamet, hemenlarının şu Kadir tülleri mübarek bulsun. Allah hem de duga tileklerine icabet kılsın. Keyinki yanı şundaq roz hit ayamları için hemimiz aman bulaydık. Hürmetli Kadem Studiyası kelgen aziz mehmanlar, bugünkü Kadem Studiyası kelgen Allah'a köptün köp rahmet ve minnetdarlığımı bildirimen. Hammalardan Allah razı olsun. Uluqay uluq güldədə. Mana baharniki muşundaq in fəsillərinin ərkisi baharda yer cahan kökürüb, mana alma örük çiçəkləb, xuş pıraqlarını çiçətqan isil beyramlarının biri. Hammalarını muşu Navruz beyramlar mübarək olsun deymen. Bugünkü qimmat vaxtlarını bölüb kelgan Allah sizlərə çoğundan çoğun minnetdarlığımızı Kadem Studiyası namıdan sizlərə etmen. Rahmet Allah. Rahmet. Birinchidan endi bu shu Kadem Studiyasida ishlayotgan bolalarga rahmat.
İşleringlar muvaffaqiyetlik bulup, işinglar utuqluk bulsun. Hemmimiz maşındaq yaxşılıq, meyrem keyfiyatda görüşüp жүрüvereylik. Şahsen endi muş Qadam TV-ga alaydan rahmetimiz etkimiz keldi. Xususan özümнің aytadımma. Muş Qadam TV-de işlep atkan barcha qızlar, oğullar, jigitler, hammalарга sizlarga köptün köp rahmet. Allah'dan nem tilgen bolsаңlar, şu tileklerinin hemsi orundalsın, perişteler amin desin. Başındaq yaxşı iş, yaxşı əməllərini qatqanlarga sizlarga rahmet. Çeksiz şükür sizlarga rahmet. Bunu балаға мың бір рахмет, үйлеге беркет, аманат, хамим яхшылық дейме. Сізге хамим яхшылық болсын. Biz bilen birge boğanlarga köptün kün rahmet. Keyinki uçraşıkça aman sağ salamet bolaylık.